Ka go le lengwe ANC e fegile mmoleledi wa MKMVA Niehaus ka ponyo ya leihlo. Go ya ka komiti-phethisi ya bosetshaba ya ANC, Niehaus o sentse mokgatlo leina ka dipolelo tša gagwe mafelelong a beke ka Nkandla. Ka lengwalong leo le kitimago go marangrang a dikgokaganyo, komiti-phethisi ya bosetshaba ya ANC e re e tla thoma ka dikgatokgalemo kgatlhanong le Niehaus pele go fela matšatši a 30 go tloga bjale. E bolela le gore Niehaus a ka dira kgopelo go komiti-kgalemo ya bosetshaba gore go fegwa ga gagwe go beelwe ka thoko. Niehaus e be e le karolo ya bathekgi ba Zuma ba makgolokgolo ba beng ba kgobokane ka ntle ga legae la Zuma ka Nkandla mafelelong a beke. All members of the ANC are expected to conduct themselves at all times in accordance with their voluntary oath of membership and desist from conduct that may bring the organization into disrepute. Hopefully, one can manage to get the suspension set aside as soon as possible. I will continue to speak out as Carl Niehaus, the liberation fighter for the past 42 years. So yes, I will continue to speak in my individual capacity as a South African citizen, as a revolutionary, and I will certainly also continue to speak and work as a member of, in fact, a National Executive Committee member of Nkandla Military Veterans Association.